Our Lady of Grace Parish is the only parish in Pampanga that was established by the Recoletos. It is the first parish in Mabalacat and is already established for almost 300 years now. It also serves as the mother parish in the Vicariate of the Holy Spirit. However, the difference between then and now is indeed evident. Now, we are currently facing the COVID-19 pandemic, which has alarmed the lives of people. Due to this virus, it cannot be denied that a new normal is set to be present. Given this critical and difficult time, several adjustments are needed to be imposed to ensure the health and safety of all. With this, we believe that there is a need to replenish the spirituality of churchgoers. As the parish has finally opened its doors with a limited sitting capacity, it is important to understand the instructions in attending liturgical celebrations brought to you by Our Lady of Grace Parish. There will only be one entrance gate in entering the church patio, located at P. Burgos Street along the old Municipal Hall. Those who undergone online mass reservation were accommodated from Mondays to Fridays until 12 noon. There are work-from-home volunteers who are tasked in answering the messages directed to the page, Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. The Secretariat team will then input the needed information and upload them to the application called Time Station. The Time Station generates a unique QR code for each person. For those who reserved through their respective chapel coordinators, they were accommodated from Monday to Wednesday. Their information will be submitted to the committees every Thursday. For those who were not able to reserve either through online or through their respective chapel coordinator, they can still attend Mass as a walk-in. There is a designated area for walk-ins registration. The walk-in will be given an entry pass that they must keep until the end of the Mass. Parishioners entering the church may proceed to their specific church gate indicated in their entry pass. Gate 1 is the gate by the Blessed Sacrament, and Gate 2 is the gate by the Formation Hall. Parishioners must have their temperature checked and must properly sanitize their hands before entering to their specific church gate. Entry pass declarations should be completely filled out and signed. The entry pass of the parishioner will be scanned at the holding area. Each entry pass has a distinct code that should only be used by the person named in the pass. Before entering, the parishioners must sanitize their shoes through the foot bath placed nearby the entrance door. An usher will assist the parishioner to his or her designated seat. Different zones are present inside the parish. Parishioners must follow these regulations while inside the parish. Always wear your face mask. Observe physical distancing. Stay in the designated seat indicated in your pass. Refrain from conversing with one another. Notify the usher if one wants to go to the restroom. Remain silent and pray. After the liturgical celebration,
Instruction for the exit point will be given to the church attendees or parishioners. Present the entry pass at the exit point for scanning and surrender it prior leaving the church premises at the designated exit point. All churchgoers must leave the church premises using the patio exit gate, located at the Democracia Street. The inside of the parish must be properly disinfected every after Mass. These are the instructions that need to be remembered in attending liturgical celebrations at Our Lady of Grace. We are hoping for the full cooperation of our dear parishioners. Keep safe, and let us pray for the continuous safety of all. Special thanks is given to the following: Dr. Victor and Mrs. Erlinda Tiglao and family for the disinfection every before and after Mass. Family of late Vicente and Juanita de la Cruz for the alcohols. Honorable Elmer Totong Mendiola for lending us tents for safety measures. RHG Aluminum and Glass for the foot bath. Dr. Ricardo Nalo Jr. for face mask and gloves. Mrs. Fermina Laxina for the microphone cover sewing. Dr. Florencio Tizon for the health declaration. Barangay Council of Poblacion and Bantay Bayan for their security assistance. Honorable June Castro for the tents. Mr. Emil Lacson also for the tents. Dr. Ricardo Nalo Jr. for the microphone XLR cable. Mr. Jason Gilas. Mabalacat Parish Youth Ministry. Mr. Glenn Cruz. Miss Sarah Jane Carion. Our Lady of Grace Parish Pastoral Council, headed by Dr. Ricardo Nalo Jr. and MGCQ volunteers.
Blessed day to everyone. Allow me to introduce my poor self to you. I am Reverend Monsignor Jose U. Lacap, the parish priest of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. Let me address this appeal directly to the parishioners, benefactors, friends, and acquaintances of the parish. This is about the need of social communications in the parish. The presence of media is an integral part in fulfilling the mission of the Church in today's modern world to further evangelize the good news. Our Lady of Grace Parish has already been forecasting live streams during special occasions for the past few years. Due to the rise of the COVID-19 pandemic, we have realized the greater importance of media. It has been observed that the use of social media serves as one of the ways in order to cater parishioners and devotees online. This then allows the parishioners to feel their longing for physical masses. With this, social media has become an effective means in spreading spirituality and devotion, not only through live streams, but also through blogs and inspirational videos. Nonetheless, it has come to our understanding that in order to generate a high-quality live stream, basic materials are needed. In live streams, every element is essential, starting from the software, cameras present, even to the specific desktop materials and the aid for the audio output. With this, as the parish priest of Our Lady of Grace Parish, I would like to knock on your generous hearts. The parish alone will have difficulties in sustaining the needs of the media. And so, if any one of you would like to share your blessings for the media to further fulfill their mission, you may message the page Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. You may also visit the parish office, which is open from Tuesday to Friday from 9 o'clock a.m. to 11 a.m. and on Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. I hope that you would take part in the fulfillment of the media's mission by heeding to these requests. Thank you, and may God bless you abundantly.
Aldo iti pagmasusyan tayo, ing 17 Domingo ning karaniwan na panahon, panamdaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo. At ban maging mabungaya at makabaldugan ing kakatamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karimpanalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting misa, para king kapasalamatan dari Engineer Emerito Salunga and Family, Sandra Teodoro, Mariel Herrera, Jasmine Dizon, Marisa Gomez, Mr. and Mrs. Bonifacio de los Reyes para king karelang wedding anniversary. Para king makapasubaling kapagnasan dari Rovi May Fernandez, Ricardo, and Rene. Para ka ring magmasusi king aldoning karelang kebaitan, lalong-lalo na di Weng Miklat at Dylan Lacson para king kayang 5th birthday. Para king malagwang kapaldanan dari Nelson Vitug, Salome Bustos, Aldex Angeles, Margarita Chloe Francioco German. Para ka ring maldang kaladwa, lalong-lalo na yung kaladwa dari Lilian, Dennis, Benjamin, Arturo, Raquel, Alejandrina, Alejandro, Ocelito, Anselma, Jose, Juliana, Agustin, Rosario, Fred, Macario, Rafael, Belen, Emerenciana and Dionisio, Nicasio, Lourdes, Luz, Leonor, Nesitas, Lucia, Bernardo, Alan, Teddy, Benjamin, Daniel, Florian, Reverend Father Lorenzo Sarmiento, Eller Sunga, Primo, Eugene, Iluminada, Pedro, Chari, Abdulya, Normita, Filemon, Lydia, Richard, Nieves, Estrelita, at ding maldang kaladwa kim purgatorio. Makyabet ang pungeni kim pamagkanto kim dalit a pamuklat. Espiritu Santo. Amen. Ginoo mantabeya ke kayo. At kaya ka antimurin. Maya payabak po ke kayungan. Maya payabak po among. Bangkanita pagandamanan ng Ginoo ing kay katampanalangin, agnanagnan yag kasta pa ing kapanisyan, karindabadantang kasalanan kimilabas. Itangan po. Magkumpisal ko kin Diyos sa may payang tutu at kaya kayo kapatid, ulimi kasala kong bina, king isip ang manuat dapat at nyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapupukan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang po santo, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo po kin Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payang tutu pagaluan agatamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalut. Ginoo pakalulu. Kristo pakalut. Kristo pakalulu. Ginoo
Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Manalangin tam. O Diyos ay pami, ibuklat mo ring matami, banakit miya'y magobra mong gamat, king ningning na ning pamaglalang, king sintinga na ning makataong biye. Sapan mo king lugod, karing makalam, ang makapadurot kay kami, ban ara kayanan mila, king kanuanan mo, ring kapatad mi, at atak maning tula, nimbiye arapan mo. Iriadwan mi, kamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibad,
king mumo ng libro ding ari. Karing gabaon, inginu pepakityo king metong apaninap kan Solomon, misan abengi. Ing Diyos nga na, adwan mo nung nano ing buri mong ibiyako keka. Solomon may kibat siya, o ginong kakong Diyos, gewameng ari ining kekang talasuyo, akalili ng David ay pako. Dapot metong kupang bayong tubong kayanakan, alang sibukan king pamamuntukan. Ining kekang talasuyo, biglayang atyu busal niting kekang balayan a pinili, metong abalayan, abinang maragul, ela abilang ni abalak nung pilanla rin kayang memalen. Pagkaluban meng metong apusong biyasang talastas ining kekang talasuyo, banang balong kilalanan, ing pamiyaliwa ning mayap at marok, uling ninong makapamahala, kaniting balayan mong tutong maragul. Ketula ning Gino, King Solomon adwana iti, paulining iti ya inginawad mo nga naning Gino. At aliwa ing makabang biye para king kekang sarili o pibandyan o ing bering kasalang mo, nune inawad mo ing pamanalastas, ban akilala nung isano ing matulid, keti at ngeni mo rin daptan ko ing adwan mo. Diri nanda kang metong apuso, biyasa at matalino ay ekubinye kanino man bayo keka at kaibat mo. Ing amano ning Gino. Salamat King Diyos, ing pakibat tamo po, Gino, tunay kayong pakamalan, ing kekang kautusan. Ulitan tayo po. Gino, tunay kayong pakamalan, ing kekang kautusan. Ika mong bukod, ing pagdulapan ko, o Gino, pangako kong maminto karing utos mo. Ipaigit ko la ring utos mo, king pilak at ginto ni tingyato. Gino, tunay kayong pakamalan, ing kekang kautusan. Bustan mong ing alangkupas alugod mo, yang mamatula ka na ako, anti mo ing penga ko, muka ko, akekang talasuyo. Eko mate, nung ing lunos ibye mo ka na ako, uling matutula ko, karing kautusan mo. Gino, tunay kayong pakamalan, ing kekang kautusan. May git king ginto at gintong puro ing lugod ko karing utos mo. Inya kakulang tutok yan sa blamong tuntunan. Dapot kasaman ko ing matulid a kararaptanan. Gino, tunay kayong pakamalan, ing kekang kautusan. Tule lang makapagmulala ding kekang turo, inya pamintuan kula king mabilog kong puso. Babiesala karing tao, ing pangapalinora, ring kekang amano, at babye kabyasnan, karing alang balo. Gino, tunay kayong pakamalan, ing kekang kautusan. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, balutamu, king karing sablang bagi, ing Diyos darapatya, para king ikakayap, ding malugod kaya. Ding inaus nat pinili, agpang kingkeyang parasan, ilaring keyang pinili, manibat pakanitang minuna, at telaganang maging tune ng kawangis, ning keyang anak, ban ing keyang anak, yang maging pangane,
ringdakal amika kapatad. Inaus na laning Diyos detang telagana para kaniti at pepabanalan na lanaman dingkeyang inaus at dekayanan kingkeyang kaligayan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ibuklat mo rin puso mi o Ginoo, ban makiramdam masalese karing amano ning anak mo. Ginoo mantabi ake kayo. At kaya ka antimurin, Pamipasyag king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga na karing kekaldan. Ing kayarianan ng Diyos, kawangis na ning pibandya na makakutkot king gabon. Mipaintagon akulkul na ning meto nga tao at timbuna ning pasibay. King tulano, may kuya, at pisali ning sablang kayatinana at kaybat migbalik yat seline ing gabon ay ta. Antimurin, ing kayarianan ng Diyos, kawangis na ning meto nga manyaling mga mal a perlas. Inyang may katuklas yang meto nga perlas ay karaniwan na legwan, may kuya, at pisaline ing sablang at tsukaya, at seline iting perlas. Ing kayarianan ng Diyos, kawangis niya naman. Ning metong alambat ay natsara king dayat malat, menikwayang sari-sari klaseng asan. Inyang mabayat ne, ginuyod ding sinaka ring magliligo king pampang. Linuklukla at pikakawani dala ring asan. Tinipon dala ring mayap payasan, karing karelang lulanan at inugserala. Ringasan ay era malyaring apangan ding tao. Makanyan ing mapalyari king kapupusa na ning panahon. Datang laring angel at ikawani rala ring marawak at tao karing mangayap at yugserala king mikakalukong pugun. Karin tumangis at mitigis aipan. Aintindihan nyo yung eganaganang yan? Nga nang kinutang Yesus karel. Aintindihan nila. Ngarang mekiba. Inya nga nakarela, numakanyan. Iti imburi ng sabyan, balang iskribang maging disipulo ning kayarianan ng Diyos, kawangis ne ning meto nga mi bale-bale. Amililwal karing bage bayo at laun king kayang simpana. Kapatid, ing mayap na balita ning kaligtasan. Kapuryan kaya ka o Kristo.
Bureke po sanang i-introduce at ipakit kay gayo ining larawan ng Mama Mary under the title of The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary. Anyapin po si sentro kay kayo bayang akit. Uling kita pong July 23, kita pong milabas Webis ating metong alay ko kakalat ni ining kikatamo ining devotion king the flame of love of the Immaculate Heart of Mary. Tinalakadya puken, migsalita ya karing maapilan, mga 11 to 12 persons lamu ring tinagun. Uli na pining maka-lockdown town. Paka face mask la at ating physical distancing. Kaya pa manalakad na kini. Amatyagang ko nung makanano ya ka sincere, ka-dedicated, ka-committed, ka-self-assured, at ka-kumbinsido kening kayang misyon aburing ikalat nukarilaman mipadpad deng bitis na. Nga nang sinabi, ining flame of love ay ining devotion, metong yang division king Indong Maria for the end times nga na. Balonyo, deng end times prayer, adwala, the most holy rosary, and the Divine Mercy Chaplet. O rin po rin dapat yung pangadyan kaniting panahon na ning COVID. Panahon da eta mubalo nung nano ing daratang, nung nano impain tungulan tamo. Kaibat na ning COVID ay ni, eta mo po balo nung makoya pa ni o aliya. At yung pangsusunod, o wala na. Tingeta mo balo. We are living in uncertain times. We are living in a chaotic time. Baloy naman po nung nanang malilyari, mabilugayato. Ngeni alata mong aliwan darelayan, pagsantungan, ausan, kaulan, puntalan, lapitan, nung emo ingke katang Hindu, uling niya ingke katang leader, kaniting panahon na ning dalumdum. Ake katamong I experience ngayon kasalukuyan a panahon. Iya ing babyena ning kayanganak. Gumusal ngayon kasalukuyan na panahon. Dininaning makanyan-kanyan aupaya. Para bang kanita managumpeya king lagyuna. So, itang babaeng migsalitang ay takeni, nga kupin, keng kanakong panakit, at neka very decisive, keng kayang pa magsalita, at neka self-assured, at neka convincido, keng kayang daralan na misyon, na ikalat ni ining debosyon ay ni ning indutam, the flame of love of the Immaculate Heart of Mary. Sabi na, ini may takmusa kitang spiritual diary na nining Elizabeth
Kindelman from Hungary. Detang kalamnanan itang spiritual diary ng Elizabeth Kindelman, iba't laking revelations ng Jesus ampoy Mother Mary kaya from 1961 to 1982. Ining spiritual diary nga ini atin yang imprimatur, atin yang basbas, atin yang blessing, atin yang approval ng indong Santa Iglesia. Anya masikan niya loob, ining babaeng promoter na ini, para ikalat ni kekatamo, ining debusyon na ini. Ing kalamna ng matindi ni yapin ini. Potang magrosaryo kayo nga na. Pangadyan niya ketang detang apulong binutil na ng Santo Rosario. Kamimilataning Hail Mary. Ketang second stanza na. Nining Hail Mary, karintaya kanu ipalug, i-insert ining amano na ninga the flame of love. Nanuyita, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. And then, insert it, ipalub me, spread the effect of grace of thy flame of love over all of humanity, now and at the hour of our death. Amen. O ito po, ito yung amano nga ito, spread the effect of grace of thy flame of love over all of humanity. O ito po yung buri ng ipa-insert, ipalub, ninginduta mo under the title of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary. At nga nang sasabi, ningindu, istong gewayo'y tangana, I will blind Satan. O ita yung substance na nining devotion. If we will do that, if we can make that, if we can insert that statement on the second stanza of the Hail Mary, sure enough, just believe it, just trust her, she will blind Satan. Nung atin mang alimbawa na mo, ining COVID ay ni, ayeta mo akakit, at miyayaliwang klaseng protocols ang gagawan tamo. O tetaya mo gawan, may ito nga protocol din eh. Ining sasabihan na ngayon eh. Gawan ta na ini, mas matindi kaysa aking face mask, social distancing, kaysa aking sanitizer at aliwapang protocols, inigawan tayong protocol. Potang magrosaryo tamo, sisters, brothers, kabang maka-lockdown tamo, i-insert ye itang adwana ning the flame of love. Spread the effect of grace of thy flame of love over all of humanity, now and at the hour of our death. Amen. Nga na po nitang kasunod na nito. Ngani po, anya, promote na ito. Nining babaeng migsalita kini ketang July 23, ketang Thursday, uling burina ing matuling kalabanan nini, in demonyo, abulag ne. Kapamilatan daring dakal a followers na, itamo, o tang magrosaryo tamo. Abulag tayo, nakatamo, nananabalang, yadugpa kaya katamo. Ining virus sa ini, agyang balutamo,
Ngayon panahon na iti sa sabyanda, ining virus ay manatili yaking hangin, emo 4 hours, doon 8 hours. Anyapin makanya ning katakot-takot a protocol agagawan tamo, ngayon kasalukuyan. Pero nga kung sasabi, ining adwana ning Hindu tamo, under the title of the Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary, yang gawan tamong metong kareng protocol at misalba tamo. Kaniting kasalukuyan akasagsagana ning virus ay ni. Asambit lagi po ini kasi makanyanying adwana ning ebanghelyo, makanyanying buri nang ipayabot. Ana ning Ginoo, ikaysano kaya iambing, pakiwangis, ikompara, ing kayaryana, ning kanakong igpa. Ing kayaryana ning kanakong igpa, nga na, kawangis de, number 1, ketang short parable na, kawangis de, ning metong ortelanong meka sudsud, kayong pamanararo na, sudsud na ing metong pibandyan. At nanong gewa na, timbunane sinaguli. Minuli ya bale nga na, kentula na, minuli ya bale. At kay ba na, pisali na yung sabla. Apibandyana. At migbalik ya, seli na itang gamuna ita, anong nuya makakutkut itang pibandyan. At nga na paning Ginoo, ing kayariana ning igpako, kawangis niya naman ning meto nga perlas ay pangkaraniwan na legwan. Diskubri na, watukal na, nining meto nga mag-buy and sell o merkador o kaya magiginto at king tula na nga na. Minuli ya bale, pisali na yung sabla, banya mong asaritang perlas ita ay pangkaraniwan na legwan. Buri ko po sanang ipadpadda mo ang kikatang panimanman, isip, kitang reaksyon da rening adwa kataw, ang may ka-discovery, kayang meto nga pibandyan, kayang meto nga perlas, itang farmer, itang hortelano, anyang akit na itang pibandyan na makakutkut kayang gabon, ay discovery na, nga na, in reaction, with joy nga na. I went back home, sold everything thereof, at kay ba nang tamigbalik ya, sa Elina ito. Makanya niya naman ang reaksyon na nitang kadwa, nitang merkador, ang may kadiscovery ketang perlas ay pangkarin ng leguan. With joy nga na, minuliya bale, and sold everything, at migbalik ya para sa liwa niya ito. Nanong ba rin ang ipayabot? Kaya katamu nita. In kayarian ng banwa, migit siyang palak king nano pamambagi. Kaya tiking yat. At ulinita, dapat makasadya tamong isakwiling sabla, alang-alang kaniti. Oy ting, gewana, nining babaeng migsalita kene. Niyang magsalita ya, nga kuping kay kayo, nandin, kaya kanakong panlalawe, panakit kayo. So self-assured, so convinced, so committed to spread out, propagate this devotion to Mother Mary under the title of the Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary. For she believes that this devotion is an end-time devotion. Maka-timing niya para kay katamo nganing panahon na iti. Uling balo na, paniwala na kayong sarili na.
Mama Mary is not joking. She will do everything in our favor on the condition that we follow her exhortations. O ini pong babae ngayon may nakit siyang pibanyan. May nakit siyang perlas ay pangkaraniwan na legwan. Kining debosyon ning the flame of love. Sana po ining pibanjan na ini na po diskubri na nitang speaker ay ita kitang Webis. Sana diskubri tayo naman kaniting panahon ng lockdown. At nga ko ping sasabi manibat nandin, gawan tayang metong kareng protocols tamo. Ining kayadwanana ning indo tamo. Please nga na insert in that second stanza of the Hail Mary, the statement which says, spread the effect of grace of thy flame of love over all of humanity. Ita mo yung kayadwanan. And then trust her. Have faith in her. For after all, she is the mother of God and the mother of us all. And this time, she is serious. Malambat na po ini, just imagine, 1960 to 1982, and then now, kitang 2009, karinya pami ka imprimatur. Imprimatur. Karinya pa mo may recognize just in time for the COVID-19. Amen. Amen. Sasalpan tayo ko. King Diyos, sipang mayupayang tutu, linalang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliang mebye, pepa ito siya banwa, makalukluk wananin Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka ring mabi ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santos, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasubrirang mieding mete, at King Bie Alanganga. Amen. Pakamalang kong kapatid, King Aldo ngayti, ing Ginoo, agatang marap, king maragul diling amon, ing mamili, pilatanding mapil na banwa, ningga makayatong tula, amalyaritang akit at pagtamasan ngining kasalukuyan, at ingalang anggang bye ning ganap at tula, ayeta akakit nune bagus panayan tam at pagnasan. Ing pakibat, king balang kaydunan, Gino, malunos ka kay kami. Itangan po. Gino, malunos ka kaya kami. Oy paming at subanwa, pinutong mo karingke kang lelangan ing leguan, at ding matami magigyam lakareti, kesa king bie alanganga. Ibuklat mo ring ke kaming mata, ban akilala ra ing gayuma at kapamiraitnan ning demonyo, amag kapilit lilin lang ke kami,
kapamilatan ding material a bage-bage, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ginong Jesus, maralasming isipan, ing dapat kang mibayit, king metong amaragul a palasyo, at mag-ari, king kabilugan ayatu, baboning metong amakamal at trono. Dapot, pinili me ing krus. Ibuklat mo ring puso mi, ban atalastas da, ing kekang pamamaralan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. O banal ay Espiritu, dininan meng binang maragul akabiasnan iaring Solomon. Ika ing manuknangan ke kami, manibat paking kekeng pangabinyag. Ibiyemo sana kaya kami ing kabiasnan makitambayan keka. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. O lubos mayupayang Diyos, marayu kepa, ban atuklasan mi, ing sablang bage makapagmulalang lelangan mo. Dapot maralas, kapamilatan ning kekeng ketasan, milabalong kilalanan, ding pibanjan aselikot mo, king aldo-aldoming pamibiyebye, at dakal na ring sagabal, king pamanuklas mi, king karaniwan aperlas, ning alanganggang biye. Sana ibuklat mo ring kekeng kaisipan at puso, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ngeni po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, sigpami, at talapagluwalo, ala na anumang masikanan, at banal nung alaka, patnubayan mo king dalan papunta kimbye alanganga, kamulatan ning matampang pamangamit, karing mangaya pabage-bage ni tingyat, iriadon mi kamumilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin kayo batad, baring kakot kayo gayon daon, tanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo tindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo,
Ginoo, tanggapan mo reting ayn ame piling ibat karing dakal mong regalo. Manano na sanang deting misteryo, pabanalan da kami, at tayran papunta kingalang anggang ligaya, ipaggalo mo iti, kabamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo. At kaya ka At nayo rin antimorin, pusoyo. makayat na no king Pasalamatan Ginoo, tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sugat at makakabus, ing pasalamatan da kaking sablang penandit, at numan ka rin o ginabanalig pa, mayupay dito at alanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong Ginumi. Kapamilatanan ng kayang krus at pamanyabling mebye, kinabus na kami, king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami, king kekang ligaya, aginawa ke kami metong alaying pinili, suging saserdosyo, banalabalayan, balen ay niwi. Numan ka rin, papasyag mi, ing mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami, iba't king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sablang koring angel, karimbanwa, darit mi ingke kang ligaya, lain makyabe kami, kingalang tuknang, dang pamamye kapurian keka, at ngami ngang kakanta. Tunay kapin banlogin ikaing panibatanan ng sablang kabanalan. Ulinita pagparlampumi, pabanalan mo sa dating ayin kingaslag ng Espiritu ban para kay malyalang katawan at daya ng ginuming Ezo Kristo. Bahay mi daon kusang lub kim pamilazat kamatayang kinuaning tinape at pepasalamat siya keka piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapanyeti ikungan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman, kaibat ni ngapunan, kinuha yung kalis. Pasibayan pe, pasalamat kay kahit binyan yung kalis, karing kayong disipulos, nga natangapanyit, ikungan at minamko kanit. Iriya yung kalis ni kanakong daya, yung daya ng bayo talanggang tipan. Amibu para kay gat parang sablang tao, manggit ami patawaran rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyagdaing yan ang misteryo ng kasal pantayanan.
Yang ining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ng anak mo, daraon mi ake kay ting tinapin ng bye, aring kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan kek, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kek. Mapakumbabaming pagama mo, ing kaming ansanang mi sulus-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me, o igpa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yat, ban mi ginapiyas sa aking lugod, kambining kay kaming Pape Francisco, Florentino kay kaming Arsobispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngeni. Ganakan talangin, din kay katam personal akayadwanan kingin. Ganakan mula naman, ding anak mong di Alejandrina, Alejandro, Alenselma, Jose, Juliana, Rick, Rosario, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon, Aurea, Lucia, Bernardo, Raquel, Renato, Roberto, Teddy, Dennis, Lilian, Alan, Benjamin, Daniel, Florian, Elersunga, Joselito Bitug, Reverendo Padre Lorenzo Sarmiento, Emerenciana, Dionisio, Nicasio, Lourdes, Lydia, Richard, at Nieves, ay naus mong meko kede king yat. Ang tiningking binyag, metela, kambi ng Kristo, mira kayan lanaman sana, ing kayang pangisubling mebye. Ganakan mula naman, ding ka rin pepainaon at maninayang pangisubling mebye, at ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, ing maligayang harapan, pagkalulon mo kengan, gaano kayong karapat dapat magkamit, kimbya lang ang gabang kambe, ni Nuna Birhen Maria, Indo ng Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles, ading sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, king kekawaning panahon, puriyan agat paligayan, kapamilatan ng Ezo Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, igpang mayupaing tutu, kagawin na Espiritu Santo, puriyan agat parangalan, manggaman kingalanganga. Amen. Ngini puriyan tangig pa miglalang kay katamo. Ikaw sa gamiyogino, king sablang marok,
Malagdang ipaggalubing kapayapan kayong panahon may, banging kasaupan aning kekang pakalul. Parati kayong may kabus king kasalan, miligtas king sablang kaligaligan. Kaunay kami kamben, maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yeso Kristong kay kaming talapangap. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi karingke kang apostol, ing kapayapan nalakwang kuke kayo, ing kapayapang wabye kuke kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelwan mo, ing kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian, ikang mabibiyat magari, manggamon king alanganga. Amen. Nilugod at kapayapaan ng ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, Bakit antimurin, tapungin, may kakami itong damo at may kakalugod king gino. Kapayapan. kapayapan po. Peace. Nyo'y Kordero'ng Diyos, nyo'y milalakong kasalanan ng iyat. Nuwan rin mayayaos, kingapunan ng Kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
manatili tampong makasiklod. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kening pamakilaban mi. Ang tabayanan mo keng salangsang, king dewakan ning mapamirayang demonyo. Pagamu-amu mikaya ka, king lupigane saning Diyos, at ika prinsipe ring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungane king impyerno isatanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiran daring kaladwa. Amen. Ing tatak ning mabye Diyos, o kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mitmong lugod, at kapasalamatan, ing kaya kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ing kaya kang kadyosan, babalot ne ing katawan ko't kaladwa, manggaman kapilan. Duro kukong mitmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod, at katapatan kaya ka, kakong pakamalan ay pa. Pagparalumpu ko kaya ka, ing panlualo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilatan niting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biya ko, king pamanyuyu kaya ka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan ay pa, ibiya mo ing pakalulu mo, karetang panahon, kaluguran ay pa. Darawon ko kaya ka ing katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos ning kaya kang lusok kaluguran ay anak, king pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, apepasakit na at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga pumi kaya ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Yesukristo ng anak mo, ang mabibiye ang pong mag-ari kambiye mo, king kami tunganing banal Espiritong Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, mo sana pisawili ingaklismi, kaya ko, king kagulangan mi, itune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Nuestra Señora de Gracia, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin ta. O Diyos, sigpam,
Kaniting kapag masusyan Eucharistia, pigalumeng pasibayo kay kaming sarili mong anak. Bustan mong pasag na nga na kay kami, impanyulong na ning kay kang kayarian. Ibuklat no ring matami, karing mayap, dapat makanyan man, eto na maulagang bagay kay tiking yat, at bustan mong sa upanaking makatalastas kinging kay kaming pangataw, meto nga konkretong paralan ning kekeng pakibat, king aos mong mitalakad, king kekang kayarian. Iriado ni ko milatan ng Kristong Ginome. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo. At kaya ka ang Bendisyonan na kayo timurin. ng Diyos, singig pa, at ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa, mayari may kayo king pamikakalugot. Salamat, King Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the